The chimpozo to langai tu nang kut kanin tlai chan na thong ni kulin ni Dipa ni thum Zaanlei Thawngchimnak kan thok than Changlai twen ki parwal leng ka si Vanzang Tlang area Palik ni zulang somnga le lang riat an tlai Chinram kangole kale a mai ara khori lai lo bom Chuahsualnak in Tamu PDF Ralkap Pathum an Nunnak aliam min Peng a Umhmun a Khuarmi SAC Ralkap ka anton Caah Ralbawi Telh in Ralkap pasari Hrawng an thi Kalaymyo a Ngakchia Telh in Tualchung mi nga chu SAC Ralkap ni an tlai na Tualchung Thawngchimnak Vanzang Tlang area a Palik ni zulang somnga le lang riat an tlai Chinram kul than Tlang Peng Vanzang Tlang area Palik ni December ni a zulang somnga le lang riat an tlai tiat kan thai Nizan moto arami pakhat chu chaklat na kan tua e zu BE lang somnga le lang riat kan tlai zu chu adi lak in kan khang di zu aphur tu na chu phaisa singli choiding in dan kan tat na tia Vanzang area Palik boy pakhat ni the chimpos a achim Chinram gangole kale a mai ara khori lai lo Chinram kul jole kale kabo munram a electric mai akalnak pau Peng nyong pinchi chang u jinhi somchum kv mai shi acha Hrawng a alwan cha November kul riat thok in mai amit di tia thai asi tu mai shi chu alwan cha November somthum lan khat thok in rem sham kan thok e December ni a jinhi somthum kv mai lai a men mi mai shi Chuahsualnak a umcha a aralai mi December ni li zan shonglong a mai anga tilai tia tonwaw ngai tu pakhat ni achim electric mai aro rong a Chinram kul hakha lam mindet matupi complet le kangko pengkom a thilin so chauchu pau kangole kale pengkom vialte mai amit di tia thai asi Tan sao non mai aro changcha a Kalaymyo a mai se solar le electric mai he a pi tlai mi thilri aman ngai chu cham in hakha zong a battery le solar a lo truk asang tia thai ase ramchung Thawngchimnak bom Chuahsualnak an Tamu PDF Ralkap Pathum an Nunnak aliam Skyram chan Tamu Peng a SAC Ralkap puan ho ding in PDF ni man mi bom chu Mizapi harna apek suan halai ti in an film hlum leo a bom apua cha a PDF Ralkap Pathum an Nunnak aliam tia thai ase Tamu Peng PDF pakhat le an ma he tangti Ralkap pani chu December ni khazan a bom an film hlum leo a apua cha a an Nunnak aliam an lung afak tuk e kan ngai achia shing ko tia People's Defense Force kale chungtal pakhat ni achim PDF Ralkap Pathum chung a pakhat chu swimlam pasha chung tiang Hrawng atho atang ri siboite ni khoilhai nak an to nu December ni jing swimlam pali Hrawng a Nunnak aliam tia Tamu PDF in sile Ralkap chungtal pakhat ni achim Tamu khochonglong a SAC Ralkap ni an ukho e akyang kap khote na chu Tamu PDF ni an ukpendi PDF ni an Nunnak man sung an pek chu ma bantuk in dawthlen nak fak deu in kan to a hau tia Tamu Khuarmi na ni an chim dawthlen nak khollam hi a har tuk mi ase mizapi ni pumsadu nak velte kal tak chung in dawthlen nak hi fak pi in kan kalpi a hau tia PDF Ralkap pakhat I hring tu apani achim Tamu khuchung a SAC Ralkap le PDF kar ka daw nak azwal tuk cha a Khuarmi na iral rinding in PDF ni rin an pek na tia thai ase min Peng a Umhmun a Khuarmi SAC Ralkap ka anton cha a Ralbawi Telh in Ralkap pasri Hrawng an thi Mandalay cham min Peng thingpang khwa a Umhmun a Khuarmi SAC Ralkap pol chu tangti PDF ni an ka na tia thai ase Alwan cha November no kulen riat Zaanlei swimlam pali Hrawng a min Peng thingpang khwa a Umhmun a Khuarmi SAC Ralkap kulanga Hrawng chu swimlam pakhat leng chung kan ka na cha a SAC Ralkap Lieutenant Pani Telh in Ralkap pasri naklom law an thi an sakhan kan lakho deng leo a bom tu SAC Ralkap an rat cha a nu kan kir tia Mandalay PDF tonwaw ngai tu
nakhat ni achim pilhenga Hrawng alhatnak in PDF Ralkap ni utse bom in an che na Caah SAC Ralkap pakhat chu azam I pali chu an thawkhauti lo tunhu tlompal a SAC Ralkap bom ding in arami chu bom in kampua nu than na Caah SAC Ralkap Pathum chu kamit mu a an thi chunak tamdeu an thi khau tia MDY PDF in tonvaw ngai tu nakhat ni chun achim Tukadawnak a People's Defence Force Manjale MDY PDF le Tangtipu asimi 27 Revolution Force Nwatuji People Defence Force Red Dragon Guerrilla Myingyan Pechanta Guerrilla le Busa Guerrilla phunha ibom in an kanha tia thai si SAC Ralkap ni Myingyan Peng Khuarmi na chu an Tlaih na I an shrem na pin a an thil reveal te an thil piak na tia thai si Away a ramkhel thongtla minaw pakhat chu SAC ni thongkum somli la kum ret thak ting in bian khepyak kumkul la kum nga tlok ya za chun chu SAC ni alwancha thongni kula kha September a raklai I section puriat na thlom lo intaza an chui Caah alwancha December nikhat a mitha lai Nunnak le tha Nunnak a chanpi na case in SAC kutang thawei pengkom thong in ni kumsri thongthak ding in bia an khepyak chan Caah adilak kum somli la kum riat atla ding asi tia thong in he nei niam in aumi pakhat ni achim SAC ni taza an chuina case puriat nak hlom lo in bia an khepyak di chang nol ngei nak an lak nu in thihlan lo thongthak ding in bia an khepyak min ha tida lo in chun ama hi kumtam bik thongtla ding asi tia achim chap Yaza chunchu section somnga je somnga leli yazata ji section zathum labani somthum labani le adang section in kum somli la kum khat thongthak piak ding thong kum somli la kum khat thongthak ding in bia an rakhya piak E December ni khat a bia an khya piak than mi he chun kum somli la kum riat thongtla ding asi tia thai ase Away thong in a SAC Ralkap adau tu thongtla pa zinhi leng le nu somli leng chu thongthak ding in bia khia piak an sachang I atang min ha zong bia an chei piak chu ma na tia thai se Kalaymyo ang Ngakchia Telh in Tualchung nga chu SAC Ralkap ni an Tlaih na Sakaram chan Kalaymyo ni tlak le nyu tha sang a SAC Ralkap ni nihin December ni thum Zaanlei a Ngakchia Telh in Tualchung mi minung nga chu an rak Tlaih na I simlam pakhat chung Hrawng araw a an thla than na tia thai ase SAC Ralkap ni PDF uniform bantuk a shrukmi an hmu na Caah asmen lai sangchung a an lut I in khat nu in khat an check in ka a on du lo tu le a thupmi na chu an Tlaih na tia thai ase SAC Ralkap ni kumsha Ngakchia pali kum khatling ri lo Ngakchia le hring tu anu zong an Tlaih na an Tlaih na leo I azau tu pol zong an Tlaih na Caah kan zau ngam na lo tia nyo tha sangchung a aumi pakhat ni achim SAC Ralkap pol chu myo hla sang a zairong ada an lu I mi an Tlaih na ti chu ngal asilau na in mi an kol na asilo a chun hriam nam an kol Caah sikhaumen an Tlaih mi na zong an hrau cheu na nu a an thla chan na tia thai ase India Myanmar ri Tamu khwa in hriam nam phortu SAC Ralkap moto pol chu Kalaymyo an phak nu in Kalaymyo khuchung le apong kam hun ma a an chol changai ngai tia thai ase Kalaymyo Tlanglei yanchi ang khwa zong a nizan December ni a helicopter ni SAC Ralkap zali Hrawng achia na tia thai ase Chebu Dipayin Jeu Pengram ri khote a SAC Ralkap ni ralam an sial Caah Khuarmi thonga leng ral an zam Sakaram chan Chebu Dipayin Jeu Pengram ri a ummi khote a SAC Ralkap ni ralam an sial Caah kolhai khat in Khuarmi thonga leng chu ral shial in an zam tia Dipayin Peng ral shial bom chan tu tonvaw ngai tu ni achim Nizan December ni Zaanlei a Dipayin khwa in achok mi SAC Ralkap somsri Hrawng chu Dipayin Yeu ramri saichi khwa a ralam an sial I Jeu Tlanglei le Dipayin ni chwa lai I a ummi khwa min ha chu an zam di na tia thai ase Tupina Dipayin Chebu ramri a ummi
sin eng ma upin in chimpin le tabut cho khwa khang tu SAC Ralkap pol chu Dipa yin shweburam ri changhing kong khwa a ralam an sel cha a Khuarmi velte an zam din ha tia thai ase SAC Ralkap ni ralam an sel cha a khote khwalhe khat in Khuarmi thongaleng chu ra shel in an zam na SAC Ralkap ni ralam an sel na khopong kam a min ha ni azam min ha hi thongaleng chu an selai hinak zong in an tam deuh khau an ti tunhu a shebu Dipa yin je u peng ramri a min ha si tia Dipa yin peng ral shel bom chan tu bu in chon wangai tu pakhat ni chun a chim tongta a SAC Ralkap kut tang rian chon tu khwa boile ze a pyu so chi pani ka than tong Mandaleram chan tongta peng SAC Ralkap kut tang rian chon tu angta khwa boy tingsu kan ka tha tia Nwa Chuji Regional Defense Force NRGF ni an lang ter Khwa tingsu chu SAC Ralkap cha a rian atwan mi asipina Khuarmi ha chu a hrau cher na cha a alwan cha November ni somthum chun simlam hlei ni minipanga a PDF Kwarila phuni an ka tha tia thai ase Khwa pa ka tha na ka Nwa Chuji Regional Defense Force NRGF the value of young men Tong thale PDF tangti phunhani an ka tha tia thai se Chem in Sakairam chen taze khutsong a cycle in a chokmi piu so thi pani chu PDF ni kan ka tha na I mai thal kwan tam ngai le kwan bom kan lak tia an lang ter taze khwa chwe swe siang sang run pong a cycle pakhat in a chokmi piu so thi pani chu December ni khat chun simalam lein hi Hrawng a shwebu pengkop battalion ko langa le taze pa ka pha ni an ka tha na tia thai se taze Khuarmi pakhat ni cycle in a chokmi piu so thi pani chu PDF ni lam hruang in an ka na cha a piu so thi pakhat chu Umhmun a thi chol adang pakhat chu mai thal he azam cha a mai thal chu luti hor a alhon tak e taze khwa pataw wa dor mai a thi mai thal kwan le kwan bom long atang tia chim SAC Ralkap ria cho chan tu BGF moto pakhat chu KA KNGF ni mai thal le rithai si he an tlaih na Rani ramkol loi ko peng palong khwa a SAC Ralkap ria cho vachan ding in akalmi BGF moto pakhat chu KA le KNGF ni an tlaih cha a BGF Ralkap ruk le shyamnam zong an tlaih chin ha tia thai ase Luan cha November ni somthum Zaanlei sumilam panga Hrawng a loi ko in Shato khwa punchang SAC Ralkap skhan lei akalmi moto rang pakhat chu palong khwa pong a KA le KNGF ni an tlaih tuchung a shyamnam rithai si le BGF Ralkap ruk zong an tlaih na tia thai si chu kong happy tlai in KA le KNGF ni an tlaih mi BGF Ralkap ruk chu shyamnam rithai si na chu KSP sin a an kwat na I upadi ning in an toril na an toril te na lai tia thai ase alon cha November thladong lai leko peng palong khwa le yoteya khwa pong a SAC Ralkap ni Umhmun ang khwar cha a KA le KNGF ni an rakka na palong khwa pong kam a SAC Ralkap ni Umhmun ang khwar ri cha a zetik cham pau le khoi kam hun pau a ka daw na achok khau mi asi cha a kal iral rin ding in KNGF ni Tualchung min ha chu ral rin an pek na tia thai asi Yang u a PDF Ralkap pali ni Palik boy pani tel in Palik pali an tlaih na mai thel zunli an chu an tong Mandaleram chan yang u peng a PDF Ralkap pali ni singku peng Palik sakhan mu chun zo tel in Palik pali an ka than ha pina an mai thel zunli an chu na tia Palik nak sang a min ha sin in thai ase Nizan December ni Zaanlei sumilam pakwa Hrawng a nyang u peng singku Palik sakhan mu chun zo Palik uktu chang Pangmya cho Deputy Sergeant Ngingi Win Palik cho Palik phu so tan le Palik ming ko thatchu Zinam hun a case pakhat check thlatnak wading in ankal I Pangmya cho le phu so tan chu ale mo a antang
Sakhan mole adang palik chu an len I chitti roll door a roll an ailio a PDF Ralkap pali ni an ka tha na cha palik Pathum Umhmun a an thi chol jo chu apo a mai thal kwan ni a khen I si in a an clip pin hu a thive tia thai asi PDF Ralkap pali ni pistol zun khat BA somruk Pathum zun ni le MA Hlaithum zun khat an chu na tia palik nak sang a min ha ni an chim Tukadaw nak chu pakhuku Kwarila Ralkap pali ni kan ka na I pistol zun khat BA somruk Pathum zun ni le MA Hlaithum zun khat kan chu na tia chathan an chwa Zaanlei kan Thawngchimnak chu hibial in kan ngol ri lai Azang akan petu nan dilak chung lunglom nak tampi kan ngai kan YouTube channel The Chimpulse TV official channel hi subscribe kan to apyak childing in kan in som na